Kurumjere SKTV yang berpunang putaran Mukchari Rajnong Thongbam. Welcome to the Manipur Files, a journey through the past, present and future of Manipur. Ngarang ngarang numidang Pagok Chaw Ikai Mamang Likai Amadi Torbung Sabal Mamang Likai Hari Bamapam Manisida Nongmai Amadi Bomgi attack Chatratana Nona Mapam Masida resettle Toriba Miam da Kunja Sing Dayam Chawna Mi Pai Bapong Kre Chawna Punghayam Rongi Changda lepa khambat naidana kablak khiban nongmai maru mayam bom gi makol mayam na mafum madu da leiriba miyam da ka hena khosaung na ba phawon khi aruga manipur miyam da su amu hana mamangum na koi kamna basi amu return tawra bra haibagi miyam de mi paina ba mayam pona khi aduga hojikti presidents ke rule leirabani na lenga ki maike de gi security forces ke maike de gi response thuna tawtra haibagi miyam gi wafum lena ki adu pena da ba kya su lena ki adu pena da mayam du gi charak ta mafum madu da कोई deploy तौरग लाइबा security personnel सिंगे मरुइने BSF अमदी गरवाल regiment के माइके देगी retaliate तौरगा नोमई काप खिबगी वाफम सिंगबस लो यादुगा मणिपुर पुलिस के कमांडर सिंगबा अमदे central forces मयाम मदुदा reinforce तौर खिबगी पाउसु मयाम अमदे लई हबतारे अदुबो मसिदा लाइबा वाफम दि करम्बा मओंगदा हाइरिबा मफम मसी कोई deputy commissioner बिष्णुपुरना मियाम से संगबा यारनी हाइदना संगबा होरबा रु ममांग दगिसे दु संगबा चंगगा लईबा होरबा मफम मसिदा करम्बा मोंगदा नोंमै कापसलखिबनो बॉम्ब कापसलखिनो हाबगी वाहंगदुनी हंदक था दिसंबर था सिदा लेंगांगना एस प्रॉमिस तौखि मतुंगना जुलाई अक्टोबर अमदि दिसंबर दा तांकक अहुम थोंगना आईडीपी सिंग मयुम हंजनबा यारबा मफम सिंग हाबतर हंजनबा याबा मफम सिंगदी रीसेटल तौगनी अदुगा यादबा सिंग अदुना कोई सेल्टर होम सिंग दा लहनगने हाबगी वाफम थमखिबनी अदुगा कोकोमी अमदि आईडीपी सिंग माइके दगस हौजि सिक्सिन नुमित खुदंगी काउंटडाउन तौरगा थाजिल ओइदोरे दिसंबर थाजि मनुंग रीसेटल तौगने हाबतो करम नुमित तौगद्रिबना हाबगी pressure ama mount tarpasigi iroinana ngarangi attack torbung amadi phagauchau gi attack si karigedamak ta thokibano aduga masi thonbam thokpra haidi idp sing peace loving person mayam duna mai mayum da hanjaba haibse magi right ni ma hale hala mafum dur security nthina matik chana leitriba karigeno highway da free movement yade aduga hairiba yamna sensitive oiba idp sing na halakadoriba aduga halaba mafam sing aduda खुलाई पाइब सिंगना करिगे दमकता फ्री मूवमेंट तौब याहलिबनो हाइबगी वहांगदुनी तोंगान वहांग सिंग चरक सिदा मु कोकोमी के माइके ngasi ayuk yam ngan habter kuki zo council la maike disu press release ma yamna anga pomong da tholi haib press release sida ngarang ge thaduk sida nuai do phongdok pugalorina koigi buffer ko torbung se buffer zone hai torbung buffer zone sida resettle tawsan option maram oiraga koigi anoba conflict renewed conflict thona ba masi invite to bage amount to wicha manai हाइबी वाफम सी मसी जस्टिफाई थौना होने हेते ngarang irang si IDP sing resettle tawsana maram oiraga anoba conflict tholakpne haibasi justify to man ba wafam aduga sangai festival gi maram dusu sangai festival pangthobni na peaceful ore adu koi hanjalagi haiduna phagaucha we khai tamna myamna khongjang changchen khiba madu su pali madu pattern of propagation madu propagation to bugi mong amani haiba myam sina maram oiraga ngarang gi thodok sing si thokpne haibagi justify to man ba mong pali aduga DC na mafam se resettle ton basi madi irresponsible oiba provocative oiba action singni maramaduna DC Bishnupurna yam tuna masi resettle toriba mayam sing asi roll back to godabni habi wapna singbusu palli aduga karigomba ngarang thokiba thodo osida kuki zo community da tholebi ilang asigi mayok ta blame tokpa yaroi kuki zo council rejects any attempt to blame kuki zo for tensions arising from unilateral administrative actions lengang na pangthoiba unilateral actions se thole birang asida kuki zo blame to bi aro have na chingba masak kanthok chana ba ofna chingba thami loren ultimately separation is complete aduna separate administration dul central engang na accord to godam na have na chingba chese pale hari ba chese ngor ka kokomi ki maike de ngasi mak hai khre ginza boaljong hari ba kuki zo council gi secretary information publicity na tholo khiba चे थोलो की मिसक है तारे मांग पल्ली बसी ऑलरेडी ngrange terror attack को लब attack अदुबु justify तो बमान बा दुम लब press release जाम हाथु वातोन अयुक्त थोले बसे हान already pre drafted ओरेबा अदुम मखल की press release ला अदुक मान justify terror attack को justify तो उतार गदि सु मथक सिगु म्यूजिक सिगु मथकता एक्शन लौख कदबनी हाइदुना बिष्णुपुर की SP दसु कंप्लेन तोरमे अदुक चीफ सेक्रेटरी अमदि DGP दसु कंप्लेन सी सेम कंप्लेन थांगन हैव यू ऑफिस सिंगलेरे अदुना डेवलपमेंट मयाम लाइबा अदुगा मयाम दी इनसिक्योरिटी मयाम लाइबा under the PR regime sig matang sida khana nenu dong tanga SKTV gi studio election delivery se aham thada social scientist oja dr dhanbi laisam ne oja dhanbi bataram okchari welcome to the show appreciate you joining also joining us political analyst oja L Sarachandra oja Sarachandra basu taram okchari welcome to the show appreciate you joining too loruna Manipur University gi law department gi HOD Dr Y Premanand Sumi Kokra gi manung da join to bergani but to start with oja dhanbi gi open tak jogi oja dhanbi miyam changbi yare na changbi mafam sida changhal ba matung sida
nongmai kapsalak ba haibasi mase security ki lapses oigedoribra natraga makatana mayam ma changa dabla sing mayam sing ase chang banga moida bagi deadline naksalak pa kokomi idp kongjang changjal pa mayam sing ase ta hujik insecure ore haibagi atmosphere ma create toraga charang na ba mal helaga mayam si masagi deadline december ki deadline se mayam da masi ke negate to hina bagi plan oin ubibra kamai thamiba si rajam thunu namda bu dakar hoy yam thunu namda bu dakar hoy di ngarang dang pung nipan adai da kangbai degi ni toroi si ko sina chochampur district hoy aduga Bisempur district ki oji habi ki torbung mang lekai hoy ro adigi moi tera khongsang bi moi lekai pare ni phok chau ithai ga je si loina bak si ikhai je si loina bak sida hoji ki dumaina attack to busi bom yauna pungai muk chathai ji kano khoi gi automatic nongmai sin yauna ko adugi nongmai torbudu nataba moina hallaga lambi da lawji moi gi separate administration tanbada security force na he pass haya roi adudi pakhum pi gani ga na haibi gi pot yam serious toina se security force tor jo hanani ga haibi mo ni moi haisi ko masida torezi yam thina ning bakai ba pot moi da lei ni lei khali ko maramdi union territory pi ba yaro hai gre adi mutungda separate administration ju yaro hai ko haibadi nan tangtra mari gi MLA me unabadu da khaido khaijing report to kholo ga na dum yam phong thamena adu nang organization jing da MLA jing do na hai ga dam ni ga na ju yam phong thamena adai pi guite gi mathakta amu mitop ki charge to kholak gi pot se si ju home na ga tharai ba me am adagi maroina khoi gi CSO jing na pressure kanna tawraga December bo ki manung jida khunda bagi khunda laitan bagi pot si to bagi pot me am ji moina sagala ma pot me am du gi loina mak ki mayok to ne ba aidi loina bagi mayok ta chumna complain to ba chumna haiba na te order oina thoktra bokta mai verbally loi haira ba pot am ne ba oira roi se aduna adugi zi leibanina moise se yamroina disparate movement amani ko aduda ngarangi thodok si maroina khoina IDP gi sum neina kanda torbung bangla gi si khatang nuai tab lei moigi mi sing na khoida tamang pusu lei nomai moirang somda haidabada hotel de phaminaraga IDP sing na wari sarak lei ba hojik si torbung bangla gi somna kan ji am nakna kuki gi yum yam sakla jani nearly chani mung sare haiba okay adu gi dudi karim tok dabine ba karim thing dabine ba ko aduga somgi changbam thokbadu changbane yade na haraga hoji ngasai kuki jo council gi moina thamaiba potusu buffer zone leibajina akhoi gi border je ngamkhai ji demarcation tobugi mong ne masidi henjelakanu haibagi mong ne ba moina yam kanna chawng thamije sida rajaina yam nuai tabadi ko hoji je after all PR ni ko president rule ni aduga latest sugi review to gi bedasu magi anova basic principle khoi ngaite haina leba pot amani dana aduda IDP chat pa yauri highway hangdok pa yauri ade khulai me amji CRPF to thambe yauri designated camp su pixel laga tareta handaba yauri violent activities am to tawoi dabne have yauri natra de highway da kaida pasan mugum ra kho pharak taba tawbi yaroi su hairi ko habidi adu me amjing du loina baksi sarkar na kuire dana ko masi phajna haina gi budu tawraga di UPF su ade keno su anima signatory way ni dana hujiki do aduda adugi du chatharaga di chanti bu pura wairam ne waira dongni kuiju kuire dana ko aduda yamna sida na na khoi gi MLA jing chatpadu du magi BL Santos oiro adagi Sangpatra oiro noina santi purona bu honaga dabni je counter toroga question to godoni moida why you didn't implement these basic principles of the say khoi shoes haigadam ne recently signatory whether yanagra poni dana ko mayamna lokthokwa pambani adugi hapaga moina adu tordi na haijel laga thambagi mong manbam legi dana adu implement to hongadoni adu tordi problem natre dana maramdi moi IDP sing lakthok laksin highway hangbulo yauri dana aduna CC tasengna masida torezi akhoi moigi separate administration je pi na ba sum taksan bagi mong amju leire number 1 ko ani sibada phana kuina moina piroi ni yela akhoi demand sum togini aduga in course of time physically tongan dai bagi mong ji de akhoi
ꯁꯦꯝꯅꯅꯕ ꯇꯧꯔꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯅꯦꯕ ꯀꯨꯀꯤꯖꯣ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜꯅ ꯄꯤꯔꯤꯁꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯕꯐꯔ ꯖꯣꯟꯗꯨ ꯖꯣꯟ ꯃꯅꯨꯡꯗꯨꯗ ꯂꯩꯕꯗ ꯔꯤꯁꯦꯇꯜꯃꯦꯟ ꯇꯧꯔꯛꯀꯅꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯀꯗꯥꯏꯗꯒꯤ ꯔꯤꯁꯦꯇꯜꯃꯦꯟ ꯇꯧꯒꯗꯕ ꯖꯒꯥꯁꯤꯡꯗꯨ ꯀꯣꯟꯁꯤꯜꯂꯒ ꯕꯐꯔ ꯖꯣꯟꯅ ꯁꯦꯝꯖꯤꯜꯂ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨꯗ ꯁꯣꯝꯒꯤ ꯃꯤꯅ ꯆꯪꯕ ꯍꯦꯛ ꯌꯥꯗꯕ ꯑꯁꯣꯝꯒꯤ ꯃꯤꯅ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯄꯨꯔ ꯀꯣꯏꯆꯠ ꯆꯠꯄꯗꯨꯅ ꯀꯔꯤꯝ ꯍꯥꯏꯗꯕꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯑꯗꯥꯏꯗꯨꯗ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯀꯦꯝꯞꯇꯨꯁꯨ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯐꯣꯔꯁꯁꯤꯡꯗꯨ ꯄꯦꯔꯥꯃꯤꯂꯤꯇꯔꯤꯒꯤ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯄꯦꯔꯥꯃꯤꯂꯤꯇꯔꯤꯒꯤꯀꯣ ꯅꯣꯠ ꯑꯦ ꯁꯤꯡꯒꯜ ꯂꯩꯔꯝꯗ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯍꯣꯡꯇꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅꯗꯤ ꯗꯤ ꯁꯤꯅ ꯍꯟꯖꯟꯕ ꯌꯥꯔꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯗꯤ ꯃꯣꯏ ꯄꯥꯎ ꯐꯥꯎꯅꯕꯁꯨ ꯂꯩꯔꯝꯒꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯍꯣꯡꯖꯤꯟꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯃꯐꯝ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛꯁꯦ ꯇꯨ ꯁꯝ ꯑꯦꯛꯁꯇꯦꯟ ꯆꯍꯤ ꯈꯔꯗꯤ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯐꯣꯔꯁꯁꯦ ꯃꯇꯤꯛ ꯆꯥꯅ ꯂꯩꯍꯟꯒꯗꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯈꯔ ꯀꯨꯏꯅ ꯁꯦꯇꯜ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗꯨꯗ ꯆꯥꯎꯔꯛꯄ ꯑꯃ ꯁꯨꯝ ꯏꯪꯊꯔꯀꯥꯟꯗꯗꯤ ꯍꯌꯦꯡ ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯊꯥꯗꯣꯛꯄꯁꯨ ꯌꯥꯏꯗꯅ ꯑꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯀꯔꯤꯝꯇ ꯊꯧꯋꯥ ꯁꯥꯗꯕꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡꯗꯧꯅꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯉꯔꯥꯡ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯑꯗꯨ ꯁꯣꯛꯇꯕꯩ ꯐꯔꯤꯅꯦꯕ ꯌꯥꯝ ꯁꯣꯛꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯣꯏꯗꯅ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯇꯣꯔꯕꯨꯡ ꯃꯃꯥꯡ ꯂꯩꯀꯥꯏꯒꯤꯗꯤ ꯌꯨꯝ ꯀꯔꯤ ꯌꯥꯝ ꯁꯣꯛꯏꯕ ꯇ꯭ꯋꯤꯟꯁ ꯃꯣꯇꯣ ꯀꯥꯞꯄꯛꯏ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯌꯥꯝ ꯅꯛꯅ ꯂꯣꯏ ꯀꯥꯞꯄꯛꯄꯅꯤꯅ ꯃꯤ ꯁꯣꯛꯇꯕꯒꯤ ꯐꯕ ꯋꯥꯅꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯃꯁꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯁꯤꯗ ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯏꯟꯗꯤꯀꯦꯁꯟꯁꯦ ꯍꯣꯡꯖꯤꯜꯂꯛꯄ ꯑꯝꯇ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯃꯣꯏꯅ ꯂꯩꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡꯗꯗꯤ ꯍꯣꯡꯖꯤꯜꯂꯛꯄ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯑꯩ ꯇꯧꯈꯤꯅꯦꯅꯦ ꯁꯤꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯑꯊꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯁꯤएसओꯅ ꯀꯣꯀꯣꯃꯤꯅ ꯁꯨꯝ ꯔꯤꯌꯦꯛ ꯇꯧꯕꯁꯦ ꯇꯨ ꯁꯝ ꯑꯦꯛꯁꯇꯦꯟ ꯌꯥꯝꯅ ꯖꯁꯇꯤꯐꯥꯏ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏꯀꯣ ꯑꯗ ꯅꯍꯥꯟꯋꯥꯏꯗꯧꯅ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏꯒ ꯄꯥꯏꯗꯅ ꯍꯟꯅꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠꯇꯨꯁꯨ ꯂꯩꯔꯔꯣꯏ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯣꯝꯗꯗꯤ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏꯁꯨ ꯑꯝꯇ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯦ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯊꯥꯛꯁꯤ ꯌꯧꯔꯀꯥꯟꯗꯨꯗ ꯄꯤ ꯑꯥꯔꯁꯨ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤꯅ ꯁꯔꯀꯥꯔꯅ ꯇꯧꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ DGP ꯀꯩꯗꯧ ꯂꯩꯔꯤꯒꯦ ꯒꯚꯔꯅꯔ ꯀꯩꯗꯧ ꯂꯩꯔꯤꯒꯦ ꯍꯪꯕ ꯌꯥꯕ ꯄꯣꯠ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯅꯦ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯑꯦꯗꯚꯥꯏꯖꯔ ꯀꯩꯗꯧꯔꯤꯒꯦꯕ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯌꯥꯝ ꯋꯥꯔꯧꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯣꯏ ꯉꯁꯤ ꯍꯌꯦꯡ ꯃꯊꯪ ꯀꯔꯤ ꯆꯠꯊꯔꯛꯀꯗꯧꯅꯣ ꯈꯪꯗ꯭ꯔꯤ ꯁꯥꯟꯇꯤ ꯑꯣꯏꯔꯦꯅ ꯀꯟꯅ ꯍꯧꯔꯒ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯥꯛꯄꯁꯤꯗꯤ ꯄꯤ ꯑꯥꯔ ꯃꯅꯨꯡꯅꯤꯅ ꯑꯩꯗꯤ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯣꯐ ꯍꯣꯝ ꯑꯦꯐꯤꯌꯔꯁꯀꯤꯁꯨ ꯉꯥꯏꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯄꯤ ꯑꯥꯔ ꯊꯝꯕꯗ ꯑꯣꯊꯣꯔꯤꯇꯤ ꯑꯣꯏꯕꯤꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯨ ꯉꯥꯏꯔꯦ ꯑꯊꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯃꯛꯁꯤ ꯉꯁꯤꯃꯛꯁꯤ ꯃꯐꯝꯗꯨꯗ ꯕꯤꯒꯔꯁꯂꯤ ꯊꯤ ꯈꯣꯠꯇꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏꯑꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯃꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯁꯨꯒꯤ ꯕꯦꯁꯤꯛ ꯄ꯭ꯔꯤꯟꯁꯤꯄꯜꯁ ꯑꯅꯧꯕ ꯌꯥꯅꯈꯤꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯏꯝꯄ꯭ꯂꯤꯃꯦꯟ ꯇꯧꯍꯟꯅꯤꯡꯉꯦ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯊꯝꯖꯒꯦ ꯑꯣꯀꯦ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯇꯧꯒꯗꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯌꯦꯁ ꯂꯧꯈꯠꯄ ꯌꯥꯕ ꯊꯕꯛꯁꯤꯡ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯧꯈꯠꯄ ꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯍꯪꯅꯔꯤꯕ ꯋꯥꯍꯪꯁꯤ ꯀꯔꯝꯍꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯁꯣꯝ ꯅꯥꯀꯟꯗꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏ ꯕꯐꯔ ꯖꯣꯟꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯐꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯩꯇꯩꯂꯣꯝ ꯊꯪꯕ ꯁꯔꯨꯛ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯩꯇꯩꯂꯣꯝ ꯊꯪꯕ ꯁꯔꯨꯛꯁꯤꯗꯗꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯁꯦꯁꯟꯗ ꯃꯁꯤꯗ ꯃꯩꯇꯩꯁꯤꯡꯁꯤ ꯆꯪꯕ ꯌꯥꯍꯟꯗ꯭ꯔꯅꯤ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯆꯦꯛ ꯅꯤꯡꯊꯤꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯁꯣꯝ ꯊꯪꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯨꯀꯤꯔꯣꯝ ꯊꯪꯕ ꯁꯔꯨꯛꯁꯤꯗ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯀꯨꯀꯤ ꯃꯤꯆꯝ ꯆꯪꯕꯗꯨꯗꯤ ꯀꯩꯁꯨꯕꯨ ꯀꯥꯏꯗ꯭ꯔꯦ ꯆꯪꯖꯔꯁꯅꯨ ꯃꯣꯏꯗꯤ ꯃꯤꯆꯝꯅꯤ ꯃꯣꯏꯁꯨ ꯔꯤꯁꯦꯇꯜ ꯇꯧꯖꯁꯅꯨ ꯑꯗꯨꯒ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯄꯥꯏꯕꯁꯤꯡꯗꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯐ꯭ꯔꯤꯂꯤ ꯂꯥꯛꯑꯒ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯀꯥꯞꯄꯝꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯕꯐꯔ ꯖꯣꯟꯅꯤ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤ ꯃꯐꯝꯗꯨꯗ ꯕꯐꯔ ꯖꯣꯟꯗꯗꯤ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤꯅ ꯉꯥꯛꯆꯒꯗꯧꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏ ꯒꯤꯟꯖꯥ ꯕꯣꯜꯖꯧꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯅꯦꯔꯦꯇꯤꯞꯁꯤꯒ ꯑꯣꯟꯅ ꯇꯩꯅꯕꯗ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯄꯥꯏꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡ ꯑꯗꯣ ꯀꯗꯥꯏꯗꯒꯤ ꯆꯪꯉꯛꯏꯗꯅꯣ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯆꯪꯉꯛꯏꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨ ꯀꯨꯀꯤꯖꯣꯗ ꯇꯥꯏꯁꯟꯅꯕꯤꯔꯛꯀꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝꯅꯆꯤꯡꯕꯁꯨ ꯄꯜꯂꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯏꯔꯥꯡ ꯊꯣꯛꯏꯁꯤ ꯀꯨꯀꯤꯖꯣꯗ ꯇꯥꯏꯁꯟꯅꯕꯤꯔ ꯀꯨꯀꯤꯖꯣ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗꯗꯤ ꯇꯥꯏꯅꯗꯦ ꯀꯨꯀꯤꯖꯣ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯄꯥꯏꯕꯁꯤꯡꯗꯗꯤ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯇꯥꯏꯅꯒꯦ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯗꯣꯟ ꯁꯥꯏꯗꯒꯤ ꯀꯪꯕꯥꯏ ꯁꯥꯏꯗꯒꯤ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯀꯥꯞꯄꯛꯄ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯁꯣꯝꯗ ꯃꯤꯆꯝ ꯐꯥꯎꯕ ꯆꯪꯕ ꯌꯥꯗꯕ ꯃꯐꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯄꯥꯏꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯅ ꯁꯣꯝꯗ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯨꯔꯒ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯀꯥꯞꯄꯛꯄ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗꯤ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯊꯣꯛꯂꯤꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛꯁꯤ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯃꯥꯁ ꯃꯌꯥꯒꯤ ꯀꯥꯜꯀꯨꯂꯦꯇꯦꯗ ꯑꯦꯐꯔꯠ ꯑꯃꯈꯛꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯩꯇꯩꯗ ꯃꯔꯥꯜ ꯁꯤꯟꯕꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯀꯦꯁꯟ ꯑꯃ ꯇꯧꯔꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯃꯌꯦꯛ ꯁꯦꯡꯅꯗꯤ ꯇꯥꯏꯑꯦ ꯀꯪꯕꯥꯏꯔꯣꯝꯗꯒꯤ ꯀꯥꯞꯄꯛꯄꯅꯤ ꯄꯣꯝꯄꯤ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯆꯤꯡꯕ ꯂꯧꯕꯨꯛꯇ ꯌꯨꯡꯉ ꯂꯩꯔꯝꯕꯅꯆꯤꯡꯕ ꯐꯣꯇꯣꯁꯨ ꯊꯦꯡꯅꯖꯔꯦ ꯍꯥꯏꯗ꯭ꯔꯣꯖꯥ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯌꯥꯝ ꯊꯨꯅ ꯀꯣꯝꯕꯤꯡ ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯒ ꯑꯀꯟꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯑꯒ꯭ꯔꯦꯁꯤꯚ ꯇꯛꯊꯣꯛꯄ ꯑꯃ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯗꯕ꯭ꯔꯥ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯊꯝꯕꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯣꯏ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗꯩ ꯑꯩꯅ ꯈꯨꯝꯖꯅꯤꯡꯕꯁꯦ ꯕꯐꯔ ꯖꯣꯟ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯃꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯁꯨꯝ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯕꯐꯔ ꯖꯣꯟ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯋꯥꯠ ꯏꯁ ꯕꯐꯔ ꯖꯣꯟ ꯀꯔꯝꯕ ꯂꯣꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯀꯔꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯔꯗꯔ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯕꯐꯔ ꯖꯣꯟ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯍꯩꯁꯤ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯅꯣ ꯗ ꯇꯥꯝ ꯕꯐꯔ ꯖꯣꯟ ꯁꯤꯃꯛ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯕ꯭ꯂꯞ ꯃꯥꯁꯇꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟꯅꯦꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯅ ꯅꯣꯡꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯥꯔꯂꯥꯃꯦꯟꯇ ꯇꯥꯏꯝ ꯃꯃꯥꯡꯉꯩꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯥꯏꯐꯦꯠ ꯄꯥꯔꯂꯥꯃꯦꯟꯇ ꯀꯟꯁꯔꯟ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯃꯅ ꯉꯥꯡꯈꯤꯕꯒꯤ ꯕꯐꯔ ꯖꯣꯟ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯥ ꯁ꯭ꯂꯤꯞ ꯑꯞ ꯇꯪꯉꯣꯏꯔꯝꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯀꯩꯅꯣ ꯈꯪꯗꯦ ꯑꯗꯣ ꯉꯥꯡꯕ ꯇꯥꯏ ꯑꯃꯅ ꯏꯍꯥꯟ ꯍꯥꯟꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯥꯖꯤꯕ ꯒꯥꯟꯙꯤ ꯀꯔꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯔꯥꯍꯨꯜ ꯒꯥꯟꯙꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯆꯨꯔꯥꯆꯥꯟꯄꯨꯔ ꯆꯪꯉꯝꯗꯥꯏꯒꯤꯗꯨꯗ ꯃꯇꯝꯗꯨꯒꯤ DC ꯑꯣꯏꯔ ꯃꯥꯜꯂꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯩꯇꯩ ꯃꯆꯥꯅꯤꯀꯣ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯕꯐꯔ ꯖꯣꯟ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯍꯩ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯈꯤꯕ ꯑꯩꯅ ꯀꯔꯤꯅꯣꯅꯦ ꯀꯔꯝꯕ DCꯅꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟꯒꯤ ꯃꯀꯣꯛ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯅꯨꯄꯥ ꯑꯃꯅ ꯕꯐꯔ ꯖꯣꯟ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯍꯩ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯩꯁꯨ ꯃꯥꯁꯤ ꯋꯦꯜ ꯀ꯭ꯋꯥꯂꯤꯐꯥꯏꯠ ꯑꯣꯏꯗꯕ ꯃꯥꯟꯈ꯭ꯔꯦꯗ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯅ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡꯗ ꯁꯨꯝ ꯐꯤꯜ ꯇꯧꯖꯩꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ
buffer zone si wa si hai pham thui thok te la mayam si adum ma la hai la pare di mayam si to la di pa kanu ki Rahul Gandhi ba chat pa ga ya la na ka to na thingri buffer zone adi buffer zone si ma gum ba officer ma sa ma na hai ba si makok ta gi tambirak pa para du hai ba ma le ba ko adu boi di phale ai na kai ge kai roi tu sum hai ram ni na ai koi chu hai bi wani ta se budi buffer zone ba wai sinari se masimak na moi adum ai kai ram ne ne lo adu na maside buffer zone se kali dam thammino hai ma dam da masi adum laigani aduga lana adum tokpa yaroi lam har chu adu la soina adum tongni maram di moi masi popi tharan bagi plantation gi hoji hoji paisa si mantri ahum mari government sem da yaw duk saru popi thabana kanai yaba madugi damak tam makoi se masi gi chamban se leita bi adi yaba aduga loina na su toge to roi tu moi sem tim ni ko loina lai mafam che aduna popi thabagi khudong chalami damak ta buffer zone hai basina samban loina ka leibani buffer zone se mina hai ga yo hai tu buffer zone ne dam lei ni buffer zone manung sila popi thabda karim ta kalam na thingmang am di hoji che adu bani district administration fail hoile state government jo fail hoile security jo fail hoile everything fail hoile adu si matang ji me hai adu moila lam hala chu ai ni yaw du potu dai ko ni am nei na ba se makha ta ba nei na se du hoji maki dai swai da te na thamjaraga लाइव सिचुएशन जिदा होजिक्सी चयोल अममुकी बैक अखोगी कनो सिम अखोई कमिंग टू बैक हाइतारे न को मसी फ्लैशबैक तो चलिए अखोगी कनो सिदा अखोगी दिसंबर की तारीख 13 से सिदैना ngarang bhogi ngasi bhogi kai petang ta se bako December 13 sidai sida kari thoki da kuki militant singhina open अखोगी indiscrimination कनो अखोगी firing ama खामे लोग तो तोगी मसे करिगिनो तो मतम दाला तारीख 13 का माथोई ट्राइन थोई सिदा भारत की प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू लाखपगी वफम छी ले अकोई सोमना नाकल लमदा बॉयकॉट तोही तोदी तोदी बॉयकॉट तुना मी हात पको तो अकोई हिंसा की पोट केम तोगी दे तुमना बॉयकॉट हाइजे वानी मकोई दे बॉयकॉट सो हाइदे करीम हाइदे अदुगा मदैदा नो अकोई नोंमेसी मोइना चुम कनो तका हाइबदी खला हंदन बो हाइ कोई हुमद्राम अना आई मलुची मीना सुम थी मतम मुगी अदवाई लेकाय कनो हाइबदा चामुक सिमा खोनताई हायबको एनीवे हुमद्राव गयो चामुक गयो मोइना कापखि बसे नोंगाल काल खबर सिंसिदा फोंग मतमदा पोपी थाबगी हाइना लुबदगी मसी मतागी पेनदना पोपी थाबगी सिदैदा डिस्टर्ब तवेना मदुगी धमका तोगो माली हाइबसिमा खबर सिंgi ममाइदा नोंगाल काल फोंग एबा अदु रबोइदी पोपी सिगी आम लुब फैक्टर अदुना खरा खरा सुम काप खोप तोरकानदा यूमसी हजिनगे तोबा अखोगी करि हाइनी रीसेटलमेंट तोनबगी से असोम नाकलसु चंगनगा तोरगा अखोगी तंग खलगा चंगलगा हांदो अनगा सिबाइलगा मुं तानथोल इदन को मसिगी दामगी तोबई सिदे तो अदु बोइदी अमा खंगदे मसिदे अखोगी सु पोसेसिनी December की अरोइबा भौदा यूमसी हंजिन हनी हारगा दी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ना हंजिनगा दो यूम चिंदो कमाइन तोगदगे सी हाना येंगबा अदगी सिक्योरिटी की लेरिबा कांगुनसु पीपल की इंटरेस्ट ता करमाइन तोना तोगदगे हबसी अंडरस्टैंडिंग सी एकोई स्टेट की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का सेंट्रल गवर्नमेंट की लाइबा सिक्योरिटी का येंगदोंनेबा अदुगा सेंट्रल गवर्नमेंट सिना होजिति करमाइन तोगेदा एकोई की करी दौरे एकोई कनो हना एकोई की सिविक एक्शन प्रोग्राम है ना तोरिछे आइदि ततना हाइजे सिविक एक्शन छे हवा गाड़ी येंगे येलु कार यें कनो तोगे तो मोटरसाइकिल येंगे साइकिल येंगे लेलु अदुगा कोई स्विंग मशीन येंगे लो मदु कोई फते है नते पीस की फोर्थ पीस नगम जों पीस तो गरगदी हाइदि बछि स्टेट गवर्नमेंट ना सुमसि हजिनबगी केगुमम लेखरबा अकोगी गवर्नमेंट ऑफ अकोई मणिपुरी चीफ सेक्रेटरी मुना हाइखरबनी अदु बोइदी सिक्योरिटी सिंगिना मोगी युम छिंदो मदे कमाई लेरी कमदौरी अदे सिक्योरिटी सेफ ओइब्रा खोतब्रा युम छिंदु लेरिब्रा काइब्रा खोतब्रा केलो वाइसे मतेंग पांबिदि याम चौबा सिविक एक्शन खोइदि चौबा मोटरसाइकिल पीबबुदी फने अदुगा साइकिल खरे येलगा खोलगा तोरगा सिविक एक्शन ने तौबसिदि आई याम इकाइए अखोगी मतमदुदा सिफाई मयाम से चपीग्रो हाइना तोरकान होजिंगना एका गारियम पीरगा मसिद नो हरावरन तोरगा मदुगुंबा थोकसे अदि मोते युम साबदा खोटपदा मोगी लम नुंग सोइबा खोलिबा सिक्योरिटी की नरांग कापि खोलि पुलमकसे मोइना थिंबिबदो मदुनेबा तसेंना सिविक एक्शन हाइगदि ओना तैनन तौरेबा अद मोइदुदि खरदि मोटरसाइकिल लिसिंग अमनिगा पीरगा नारोन मोटर पामजबा सिंजे ताकतना थौरकान को अदुगा अखोई चाखाव
bottle mamanga pisil ladi sarga koi sargati adu moi ba na koi Sargarohini gi adum nonga a mathak dum motorcycle thobi bapta adu ordi moi tu naharo letra di pis dum phangani adu su pambe moi yaina adu sigum ba mathong manong khang mayam se ai de ta sengna reject tawi people su sigum bada ko ngobi roi dabani aduna sigi tarik tara sida tawgi ba se masi Draupadi Murmu lakpada ai di singna bane lawe ba ko adu gum ba signali do kali dam tai koi security na central security na President है बसे Commander in Chief of Defense India के सिगुम बल्ला को दबाव बदल नोंग अदु तो बदल करीब एक्शन लोग दब से the misfit or कनो वो बकांगू ने बा मणिपुर की कनो से अदे अमन मो अकोई के गवर्नर पनबता हमने मतलब दी राष्ट्रपति शासन है बसे गवर्नर है बसे राष्ट्रपति की मिंग द माना एजेंट वेल ngai बनी अमन मो मसे द मु DGP एम लेनी से सिसु अकोई masak budi thawla yam kano to mali ko thab masu ngarang dali wa ngang la khotna ma se to diba adagi ade bijoi kano divorce kai na mu governor na mu toi hari ma yam to ka moi na nga longmei ka pa se dum hawra e ba ko adun ta ko di bhason yam pirami adagi drone gi chitna ba khotpa adagi AI adu ga na toi hari ma yam se bhason di yam piram ga moi gi sipai sing du amatta indra ga di governor ma sa su ko gi karigum ba khara di masu aina ngang ba phok ta ra di kamain to rino ai su kadum do horam cha no na kanam to eba DGP su kanam to e sumain to na tarik 13 sida government of India adiga mana tarik 13 sida du torakan la rashtrapati la ko numi sida kari la longo yembio rashtrapati la ko koi sida madu gi nei na ba to matam se sida New Delhi da ai government of India ga su kangbu ga wari sanali sina kari gi no ai koi gi somda da to divertor ga somda na kari no to cha abi matung la muksu हारिबा तांग 13 23 सिदा अखोगी सेनापति चपदु तोबा दगी बॉयकॉट तोबा दगी पोलो येंबा खोपा सिटी कन्वेंशन दा दुदाय तो नुपी लान गी गाना हारिबा नुपी लान गी निमित सिगी नुंथिन दा अमु मणिपुर गी लेरिबा बीजेपी गी पार्टी की एमएलए सिंह से मसि पुलप कवरगा मु मोय पार्टी ऑफिस मु अमु वारे अम लौलाय मदनी बिरेलोय करि होय ची मिनिस्टर पामा मयाम से बेक बेंच गा फमगा एम तोदम छादना मयाम तोरी दो अदु पाउ तारिब्र नत्रगा ममांग द फमिक्स करी तोरे ने येंग जानो खंगदे मदो अदु कुकी सिंग लाओ लात्रे हारे अदु सिगी मतम जिदे दा अखोगी तारिख 13 दुदी खितक इंगी मरम दि अदुना बन मखल अम लेते अखोई पेट्रोलियम गी तारा मनी सिदि अमु कमाय जोगे दा दिल्ली कोल ने खोगी गसी अखोगी कनो न सु एसके टीवी न सु अम खनगी को दिल्ली कोल गी से दिल्ली कोल सिदि पाउ सु यम नवाइ दनि मरम दि मोय नकनबा पाउमी सिंजिगा नत्रगा मीडिया सिन नकनबा एमएलए ममदगी सुम लो मतमदा मचिन थीना हारक यावी सुमना हारक यावी की ना हारक यावी अदो पाउसी तोगान बा अखोगी मिक्स रिएक्शन मयाम अम लाएबा को अस कांगबु न सरकार सेमदो मालहन सरकार सुंसेम सेमरो ये मोयना हान तौरी से करिगिनो हाय मतमदा मोयना लवम तौरे नांगै से भारत सरकार ना अथिंग अमग लोइना ना अखोगी पीआर सु मोइन थंग अथिंग ममल लोइना रे हलकांदा मसे मोइना थिंगगा थंबले सिदगी हौजिकती मसे कुकी सिंगी करिगी सिगी यारोय दो फिमा मोइ उनै तोगान उनम खंगेबा कुकी सिंगदे ये मोइ फमजबे वानी आदि कामुतले नो हारे यो नोले ये सारे वाले अदु सिगी मतंग से मोइना हिक तोगे से बोल से अखोय सरकार सेमनरी बसे लोगी मणिपुर की प्रजा की बीजेपी की लेरिबन नकोइना सेमन तोबनी अदुने कोइदी उपाय लेते मोइना ngамजदला तोबनेना बोल से मोइदा लंसला मारान से तोने बिदमक्ता मकोइना कन्ना हाइरे एसे याम थीना हाइरे थबजानी को याम थीना उसितन हाइरे थबजानी मयाम है फमफम बाव सगोन बाव चंग तंगदो खुफम दगा फमबै भाबदा याम सोमना फंगरेबा को अखोगी मेसेंजर अखोगी खरा तौरगा मतलब पार्टी और अखोगी लाइब मी स्टेटस हमले स्पीकर यावरी बने होजे जे मिसोरम को पकम यावरनी अदुगी डिग्निटी लोइ मांगल लगा तोरे अदि अदु ओना बोइदी मसेजदा मगैदा फ्रॉड तारमी होजिकती कमाई तोगेदा मोइना खल्ले होजिकसे कमाई तो सरकार सेमगदगे हाइबसी तौदो तसेंना सेमगे ना खल्लगदि आई पॉइंट खरा आई सजेस्ट तौगे आई होरेन लौजगे को अदुगा सेमो हरगदि खंगद्रे अदुगा तादई तसेंना हरगदि तांग 13 सिना मु सिक्युरिटी रीजन मु कॉन्फ्रेंस मु गवर्नर कोगी भलासिना तौरकांदा लो एंड ऑर्डर की अदुगी नार्को कोऑर्डिनेशन अदु अदगी ड्रोन एंड एआई अदे तौना सर्वे याम बरा कोठागी तौर तौरे अदु मसिन करीम त कानद्रेबा को अदगी मुक तांग 13 से सिदना मुक
ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤ ꯃꯧꯗ꯭ꯔꯥ ꯇꯔꯦꯠ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ IDP ꯃꯁꯤꯡ 389 ꯕꯤꯁꯅꯨꯄꯨꯔꯒꯤ ꯁꯤꯗ ꯇꯧꯕꯗ ꯏꯍꯥꯟ ꯍꯥꯟꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯃꯔꯥꯝꯒꯤ ꯇꯧꯗꯅ ꯈꯣꯠꯇꯅ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯐꯧꯒꯥꯛꯆꯧ ꯏꯊꯥꯏ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡ ꯂꯩꯀꯥꯏ ꯑꯗꯒꯤ ꯍꯥꯎꯇꯛ ꯑꯗꯒꯤ ꯍꯥꯎꯇꯛ ꯂꯝꯄꯥꯛ ꯑꯗꯒꯤ ꯈꯣꯏꯖꯃꯥꯟ ꯇꯥꯕꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯇꯩ ꯑꯇꯩ ꯄꯦꯔꯤ ꯈꯔ ꯂꯩ ꯂꯩꯃꯔꯥꯝ ꯁꯤ ꯇꯧꯔꯒ ꯇꯧꯔꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗꯅꯤ ꯇꯧꯔꯛꯏꯁꯦ ꯑꯗꯩꯗꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯇꯥꯔꯤꯛ 16 ꯑꯃꯨꯛ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯦꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯒꯣꯚꯔꯅꯔꯁꯤꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯤꯌꯦ ꯕꯤꯖꯣꯏ ꯗꯦꯕꯁ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯇꯧꯔꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯁꯦꯝꯁꯤꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯣꯝ ꯅꯥꯀꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯅ DGPꯁꯤꯅ ꯑꯃꯨꯛꯁꯨ ꯆꯨꯔꯥꯆꯥꯟꯄꯨꯔꯗꯁꯨ ꯑꯃ ꯇꯧꯔꯤꯑꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯨꯡꯗꯥꯡꯗ ꯀꯥꯞꯄꯛꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯑꯩ ꯉꯁꯥꯏ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯆꯌꯣꯜꯁꯤꯗ ꯇꯧꯔꯤ ꯊꯕꯛꯁꯦ ꯃꯣꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯀꯥꯞꯄꯛꯑꯒꯗꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯐꯥꯏꯁꯤꯡꯁꯤꯕꯨ ꯀꯩꯗꯧ ꯂꯩ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩ ꯑꯇꯩꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯔꯨꯇꯤꯟꯁꯦ ꯇꯥꯔꯤꯛ 10ꯗꯩꯅ 13 ꯐꯥꯎꯁꯦ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗꯣꯝꯇ ꯌꯦꯡꯕꯤꯌꯣꯕ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯁꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯕꯗꯤ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯃꯤꯁꯐꯤꯠ ꯃꯇꯤꯛ ꯁꯨꯡꯆꯥ ꯆꯥꯗꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯉꯥꯛꯄꯗ ꯃꯣꯏꯅ ꯇꯧꯔꯤꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯊꯤꯅ ꯂꯥꯜꯂꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯅ ꯈꯟꯖ ꯃꯇꯝꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯒꯣꯚꯔꯅꯔ ꯑꯗꯒꯤ ꯔꯥꯁꯇ꯭ꯔꯄꯇꯤꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯁꯤꯗ ꯃꯈꯣꯏ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯁꯦ ꯔꯤꯚ꯭ꯌꯨ ꯇꯧꯕ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯤ ꯅꯠꯇꯅ ꯁꯨꯡꯇꯧ ꯇꯧꯗꯅ ꯁꯨꯝ ꯇꯧꯔꯒꯗꯤ ꯑꯀꯥꯏꯕ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟ ꯁꯦꯝꯗꯕ ꯀꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯤꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝꯁꯤꯗ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯁꯨ ꯁꯦꯝꯃꯔꯣꯏ ꯁꯨꯡꯇꯧ ꯇꯧꯔꯔꯣꯏ ꯃꯣꯏꯅꯅꯦ ꯁꯦꯝꯒꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂꯕ ꯑꯗꯨꯒꯗꯤ ꯑꯩ ꯃꯊꯪꯒꯤ ꯔꯥꯎꯟꯁꯦ ꯑꯩ ꯈꯤꯇꯪ ꯁꯖꯦꯁꯟ ꯌꯥꯝ ꯇꯦꯟꯅ ꯄꯤꯖꯒꯦ Okay, ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯤꯆꯨꯋꯦꯁꯟ ꯑꯁꯤꯗ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯁꯦꯝꯕꯒꯤ ꯃꯃꯤꯁꯨ ꯑꯃꯠꯇ ꯂꯩꯇꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤꯡꯅꯤ ꯊꯝꯕꯤꯔꯤꯁꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯣꯡꯅ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠ 6ꯅꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ 7ꯅꯤ ꯆꯌꯣꯜ ꯑꯃꯁꯤꯗ ꯗꯤꯁꯦꯝꯕꯔꯒꯤ ꯇꯥꯡ 10ꯗꯒꯤꯅ ꯉꯔꯥꯡ ꯇꯥꯡ 13 ꯕꯤꯖय ꯗꯤꯕꯁ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕ 1971ꯒꯤ ꯏꯟꯗꯣ ꯄꯥꯀꯤꯁꯇꯥꯟꯒꯤ ꯋꯥꯔꯗ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯅ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯂꯥꯟꯐꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯥꯟꯃꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯁꯤꯈꯤꯕꯗꯨ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅ ꯎꯠꯄꯅ ꯉꯔꯥꯡꯁꯦ ꯕꯤꯖय ꯗꯤꯕꯁꯅꯆꯤꯡꯕ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈ꯭रे ꯑꯗꯨꯒ ꯆꯨꯔꯆꯥꯟꯄꯨꯔꯗꯁꯨ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯃ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛ ꯃꯇꯨꯡꯁꯤꯗ DGPꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯨꯃꯤꯗꯥꯡꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗ ꯐꯒꯥꯎꯆꯧ ꯏꯈꯥꯏꯗ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯀꯥꯞꯊꯔꯛꯄ ꯇꯣꯔꯕꯨꯡ ꯃꯃꯥ ꯂꯩꯀꯥꯏꯗ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯀꯥꯞꯊꯔꯛꯄꯒꯤ ꯊꯧꯗꯣꯛꯅꯤ ꯕꯣꯝ ꯌꯥꯎꯅ ꯀꯥꯞꯊꯔꯛꯄꯒꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯉꯁꯤ ꯑꯌꯨꯛꯇ ꯄꯣꯝꯄꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯕꯨꯛꯇ ꯈꯤꯜꯂ ꯂꯩꯕꯒꯤ ꯐꯣꯇꯣꯅꯆꯤꯡꯕꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯊꯣꯡꯅꯔꯛꯂꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯥꯝ ꯑꯀꯟꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯐꯝꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯅꯛꯅꯕ ꯃꯈꯣꯏ ꯃꯁꯥꯃꯛꯅ ꯀꯨꯀꯤꯖꯣ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜꯃꯛꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯏꯂꯤꯒꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯔꯝ ꯕꯐꯔ ꯖꯣꯟ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯕꯐꯔ ꯖꯣꯟꯁꯦ ꯍꯨ ꯏज ꯃꯦꯟꯇꯦनिꯡ ꯑꯦꯟड ꯀꯤꯄꯤꯡ ꯗꯤ ꯕꯐꯔ ꯖꯣꯟꯁ alleged buffer zone hariba or reported buffer zone hariba buffer zone central security force na ngai mafam ni aduna hariba central security force na ngai ba mafam adu buffer zone if buffer zone is existed in Manipur then both sides shall be maintained nakal ani mutani thina maintain tawune da nakal amadana akan ba mong da maintain tawba nakal amadana free tharga kulai pa ba mayamna bomb amadi nongmai sing toroga attack to han bang ngamhalli si karmaina no haiba madu yam chauba ahoba ma big hole on the other side of the so called reported buffer zone adugi matang dura kanana thigat kadagi madugi investigation ama chauna mathau ta dabra violation of human rights, right to life, right to security, right to live with dignity, right mayam ama khonga unubagi mami ngarang da tare aduna masida default on lega ki maketagi lokot pe action mayam lokot thok tabra otherwise this thing will keep on repeating again and again hanjan dum togi bi abagi film lagani aduna japai ma da kamai thambi bi masida khonga unari right mayam violation of different rights kamai thambi कोई थोइदोन मु खंदे राय खोगा उनबगी सी कइनो no IDP to di han dagi khonga unar lerbani amu han baga amu aki khang pi ba hai batare चप माना रे राय सिनुति खोगा उनरमिना राय खोगा उनबसिना वे ऑफ लाइफ ओखलक बाय तारे अदना राय खोगा उनरे मसी एनफोर्स तौर म तौरसी कायना हाइगदो तंजले हाइदी एनफोर्स तौगदो मीदुन तौद्रे बि येंग लेरे बको सिगी पोनी अहान बदा आइना हुजिकी रास हांगबिरुगी अहान बा आइना हौजदोय वाहंगसे अखोय सिदा president rule si koi gi phak tare sima ahamada kaino ka president rule thami loi topiraga koi na tatsan haijaba state government cannot be carried on its function in accordance with the provision of constitution haine state government se constitution provision matung na thabak tobang amdre adugi delhi dagi pr si pairi ne bako adubu president rule marak sidamu government ni president rule si ju state government du constitution matung na thabak tawna ba thare ine bako adu da su constitution matung thabak dum tawngam dre pr se ta ga di kaino ku thamdu ju upai leitre ai khamba pura thadok pun pharani khale kain thamdro mani pusi free da thambira ba adunu phadok man chale adi tawri ba si gi pot ne haibani da si ma han bada ana pr sina su
government cannot be function in accordance with the provisional constitution haidana India constitution article 356 one the people mandate to fail sima very clear way ani subada tawri irang si nungai ti ne tabada ko ai nga sai gi me am yek pada yam phajai somakan gi kokta nung ta de horaga ibudo thangjing temple leire ade phagok chau si leire kangbai si leire torbung leire agi torbung bangla leire smai to sum to si mayam si kaino ne lanbung ni ta ne sai lanbung na te si di genocide to bungi pot ne ba si di asi di clean to ba jaga ne si clean to ge sanak si khara amu hana khara imung khara sangin question to bu si da moi gi sai gi avoid ka sai gi ethnic cleansing campaign nu fail ora pane ko fail oi ge to pa adu da gi amu khu thak pani lowi aina an sigi posidi yam lure ma si isam jam lobo yadre kaino kana khoina tatna su haire ma si haiman na tan mutale da akhoi gi lu hor lei ma si violate to bu su ya ta sigi lu si violate to re ma si akhoi supreme court sat pran no pilot re supreme court sat pa na tra mi mayam si akhoi delhi ta ma chala protest to tare particular akhoi MLA sing si sarkar se mu haiba natre hujikti praja kan biu haidana moi prakriti maidan da adu ada yam phamum le den delhi gi dia ada phamma banner ga pairaga military crackdown to biu terrorist na khoi hatore aduna lo no moi bu hapiu gan haibam change ba adugi kholau lau daga di phado mande aduna yam nomai ga paka da ka ba nomai ga si puru puru sat pa ya ba gi lam oi khala di phak tare aduna lo si arms act ka 1959 si ma kha de nomai ga pai do si arms act na ya ba ngak ni nomai pai do si arms act na ya da ba nomai am to pai ya de ba ko license la rang authorize to da anu huji arms act ka ha ga ya dun do ne hui lei kapai du manak ta dum lerang gane ba asana fu kem ni khang di kari gurkha ni khang gora ni khang adum lerang gane ba leibam thok tro adu phang phang duga buja gi akhoi gi kano rocket ka pa dong ka khola di nongmai du bom top du adu di phar tara dro du di sim india territory na ta bra ba and arms act 1959 apply to goda bani aduga bom ka pai ba country men oi gera local men oi gera no yena kha met oi gera anything oiro sida explosive act 1884 leiba ko explosive act ki makha da moisi ak pasarak pi goda bani aduna masima pidre adagi di hojikti akoi sida khangdabani na terrorist ki si terrorist organization lauthokti lauthoi mi terrorist organization lauthok pai desk ko government ki policy ni government policy du da kuki gi singti lauthok pidre anyway lauthok lo su moina tor ek si terrorist ek ne ba ko masi ka yoge ka da unlawful activity prevention act 1967 gi section 15 da yawamni ada hojikti bharat na sanita gi section 113 and 111 organized crime yawre adagi di unlaw aduga manipur da khoina ngai sina akhoi se afspa gi leibang ni we are the land of afspa ne khoi chok thok chani we are proud india government of afspa thambi je khoi se nungai jai ne khoi se an afspa gi leibang ni tau bi ha ga afspa gi section 4 gi makha da special powers given to the armed forces of the union be ba aduna afspa koi tan ta ra numitu dum pha be nongai ka ba adun loisan ba yara ba afspa gi makha da comming operation akhoi ni khale ba combring operation tau do re kana combring afspa le ba jaga da di combring operation ji rule ne ba exception ko combring operation ji rule ni by virtue of section 4 of armed power act ne ko aduna aina khamada afpa du asai lei bane adu leiraga su sina da bai tare leiraga sina da kai doruni an afpa du na thammi di afpa du sumba sing di tau thingna ba thammi na tro an afpa du sina re afpa du sina ga ngasai ta khai ya ni ngarang ta khai na nahandi har nahandi kapak tam ngarang dagi hoya ni adu ko hobu tawde adagi di DGP na kaino ko su am chaloi dan kaino mo sanga da taw dai ne adu kaino taw leibak sibu DGP du chalam du ma bu khongoi na re hoje governor khongoi na re somda di governor kaino review meeting am taw dai no ja adu khongoi no na tro they are challenging the authority of governor they are challenging the authority of the DGP CDA khoi gi logi maron da ga waging war I don't know waging war direct tawram ne base CDA action ga lawdana ga no phe ka tawna chai pani tawle den khambada akhoi gi future de leitre akhoi future na te ne masi akhoi na khangde ko manung de bigger conspiracy leibara proxy war gi type tawbra that's different thing ni aduga CDA da sum nok lei tar ga di CD terrorist rule tawba terrorist na governance tawba leba oira ne haibani da sigi amna serious lohum thui ada amarom da khoina yengjabada sigi Geneva Convention act aida 1960 Geneva Convention na Geneva gi 1949 gi mari du nati ko India chu Geneva Convention act 1960 nei jabane ba ko si civilian de khuthaya pote si lo gi war gi moron da ga undefended village ko defend out dra kadai do kana tra ngak pi dra bangak tani sai gi phagak chaw ga hai ba kangbai torbung torang hai si
no one is depending karam nongmai leja poti mse sid undependent village ni sidi nongmai marum ta thaya poti sidi ban khupana kana thaba ya ba jaga bo nati humanitarian law gi principle na ra ada khoi di bom kap la mi aside yeng dana no phen of get taw na hoji bokta decisive action am ta lawde aduna masi phakta kani si tawta ga upai lete ne akoi right to private defense ha da naha mayam thola ga masa da they will take law into their own hand khoi san ngak char again thola ne ba se dum ana si gi thon dana ba sarkar ne am decisive action lawum changi ana aina mamang da su han na thamjagi ba upai lete khoi hujik tawdu si khoi gi only one solution kari solution ha kana sarkar se ba sem da ba moi sem ga sem moi thok tosna khoi sidar lore ana ain kham da safest way di khoi si akoi MLA mayam sarkar sem gi Delhi da sat do main Delhi da sat pi ra ko akoi immediate military crackdown against these terrorists na akoi lawum change ba ko adu hande military crackdown taw terrorist man uji ching da lari ba particularly Chuchampur Nungpal ko sai Kangpok pi da lari ba adagi Sandel lari ba Teknopon da lari ba terrorist lo sandra ga de akoi ngasi akoi hallaroi sidi bok sara helani haidana akoi MLA MPC na Delhi da sara hen ba hobom thobne sing badi sigi nature sidi am chumde ai di sum kisala bani ras ai sum khamba ai sum khamba da masi sai nongmai kapthok kapsin si kaino manjale sarkar le henbal hendo malak train khamba da masi na mawanga da khoin haijaki ba bigger conspiracy haire da khara phajada ba londa da akoi sidi genocide campaign to male maitegi mathak ta genocide campaign buffer zone thamjalei ba thamde leite haibani leitraga su in fact leidna de facto da le di jure da bu di soi le ya pon tan di jure soi le ro di facto ang tan di facto ni bera letro aspire di facto da right to life to lotion biri ni na ko ado di facto gi wari ngak tan ni na di facto sin hen bera le di jure na bu khara faida di facto sin very very dangerous ti adana ni khamba da we are dangerous zone ni akoi kaim taw nga leite akoi na taw du si akoi karum kan akoi nongmai na pala siga da ge ku ki nongmai maru se ku yum tak ta tarak na kam kan siga da ge haiba gi wakhalo ne ba ko adu da akoi we are waiting for cookie made bomb we are waiting for cookie sing de kapsa ko nungmai ngai phim lai ham da si ngai bi mota sangthal laga moibu Chhattisgarh da Jharkhand tar ga mawi sing du lotion gani hai bu du maina ko Kashmir da lotion du maina ko deadline am pibi deadline pibi raga moi da lotion bi ba sinata na ai kha atop option lete ko atai de option thiringai da akoi sibi option ni lakani ko okay sibagi option oina miyam da pibagi film laktore hairi ba kulai paiba legan haibada mana tadrab mayam sing asigi mathakta action lobgi mota adu action logbadi yarabne haribo jansu thambeki ba apspa chanari ba apspa gi jurisdiction manung leiba mafam singni including Bishnupur district adu hari mafam sing sida makoina yamna line combing operation amadi makhata ba action mathang haribo x ki manung da piri ba provision gi matungina tawbi yarabdu tawbangam da ba ngasi ba kan ta phabangam da gi opna sing bulai ba hari mayam sing asi ngasai gi apspa lai haijaba chingda apspa lai jai habitar tampar su apspa yam lai rini lai to mafam amani khaktani adan apspa ningthina lai ri ba mafam da nongmai pair ga kafan bangame aruga amuk madugi retaliation ningthina ngamdrisi phaba pulma to ngamdrisi operation sathab ngamdrisi kari no matam da ngasai gi september gi tang mari gi su agreement chahi ma extend to budna mu empowered to duna loi sanitize to thoki dana mathom ta to ngamdrabra natragana manipur gi di ngasai gi Kukizo Council ni irak last line the the Manipur crisis is not a law and order issue. Manipur is the law and order issue nate, but a political issue amakhangni rooted in the ethnic cleansing. Therefore, peace will come only through political solution. Political solution ki khuthang to lakani hai bagi sigi narrative se da siti moi ki political ki demand ama leibna mar moraga yana da batu ki lakpadu makhal ki symptom amane hai na yamna laina natraga yamna normal oina haidi violence se normalize to bugi mongda koi governor ki administration nasu natraga center nasu urabra hai hamdani zadharmi kamai thambi si amchume ramchume ding da Delhi ki central government si kain thowa sadana lei bisi sai ge khoina bigger conspiracy ga du da adom da phajana ga puthong dre da thoin tawre proxy war na hai du kaim landre adegi di tawri bu punamak sida loina mag yenga leire sida kitang akhoina anuba development am yengbu yabam lei sigi magi intention je ngasi ji youth forum for protection of human rights na pi du ka no human right violation tawre du phan thamena ada lamba commission gi 2024 gi da commission tawgi du mangar suri thoi 5 times ado jina me tha la ka do jina mu report bi khalo no hom no mai ko me gi tang kun bhawba me gi da adu kana na karai da mu jiki report mu kai do ri no khangdre ba ai di se taw ge na taw pot am yauri ba
ada amana amu akhoi gi se buffer zone na akhoi na haibam thokta me am hairaga moi na ngak se lije popi he na tharna ba hona bra adagi pam thaulo na bagi pambi thana bagi mafam ngai phajana men dan thamabra mamdi center si am thine interest lori dana ko adai di amana amu sai mineral me am lok thokoi pot ju leiri dana ada moi gi ek jaga me am jing da yamba even rare are pop lebi pot le ko sida golden triangle gi UN gi report ma di yeng mada ko hoji si golden triangle da popi hodre popi tokdre popi thabe adre ba popi hodre ba ai tha ge ju popi thabe adre ba mana sum thar soil du yadre aduga popi du thadraga rare art anga budol thokre lok thoi ba ji hoji ji lok thoi ba right lok thoi is private actor ni lori sing se the same thing akhoi gi su rare art si phajana lei na khange adu popi ji takat na thalaga adumaina lau ji le electra kanda rare art si lok thok adagi tobu gu ma torobra adu erga di asuk sang na popi thak pa tumin lebi maram ama lebra ai ba question ju lai dana ko right ano no ba development si am lei akhoi da ko aduna tasengba sa bigre aspa leiba lamji da tauge di yam tobu yagre ba adu tapak ta ding asi ju phai na khulai talo ju phai ngarang ju phai na ju phai nungti khulai phai ko adu chingdana kape na khanga badu kem to dre na smaina sugi protection am le rabra sin sugi protection du asagi akhoina thamjagi ba su protection da nomai kapu praja de du yaw de na even nomai lok thok bu ya de ni so ani loli ni tra sugi da yaw du di khulai du thamam tam da security force tagi ama mainly asana force ko adagi di moina ama so du lok thong nei ni so ani du amta lona da bida loi lok thok khulai pai pai chat pe yar di so ma scenery ba mi du ju magi intention du ju lei de na ko adu di delhi gi union government ki ministry of home affairs ka ju mari adum lei na pudong tawdra aduna si akoina PR manung ni na yam sengna tasengna moigi pandam magi matung ina toge yauna toriba potu akoi miyamna thengnabam thobra haiba wang ama lakpasigi thengnagadra now the question is ko aduga asa tawdana PR manung ni sigum maji tawroi adu mi jing smile lehen gani kholan gani kaina akoina isam chamna khanbagi possibility iya yadabadung na muk tawreba natra aduna di kainoda ngarang da seriously lobi aiba hoi kainoda budi magi khoigi moi irang ji lor kanda phawcha police station da budi meeting pangthu he ko kari kari tobu yage ga na khana bai mong adudi leina haipe thambi ko ada BSF ka garwal rifle ga tawri duju kamna phajana heta vigorously tawdana takai dana khotna phadana khotna adegi tanthok kotok bagi amtang tawde adabagi aidi miyam mamangda utchaba man bagi pot ama sum tawbugi mong dona sum tawra lerise masina tai jidi sigi indication jidi aidi paw pakhalim neba akhoi se union territory jupiro haigre seprem sun yaro haigre aduna akhoi daibam tok hairje masi matung tabda noina akan ma tawragadi pibam tok pi na ba khana da yadre ga na hai na ba hanadagi I watched ko miyam jingji da kai khara utpagi mong man bagi mong ga ju tawrabra hai bagi chingna ba ju leireba kai noida lengak semge di nahan gi du ju BJP gi ebile miyam pulli du ju semba khoina somda sarkar semne na khale asomda na noina santi porna bo hona gadam ne jibu hoji MLA jing power krai lerige ade moi PR na tro lerise right president nu leini president nu leibeje santi thamna bo hona badi tawbe yam tawya gre no ko because all these central paramilitary forces ji sinabiari adegi di akhoi gi state forces ji chumnagi emergency na tabada law and order ga maile na state power gi matung ina sinaba yabadu ju to obako paramilitary ji central paramilitary force me amji bari de leimne ba adu law and maksi karim over tawdana yam seriously sublo lodabagi pot ama moigi attitude ta union government gi attitude ta hojilai ba PR gi laiba lengak sida ubuse masina di ai sum khanjabada pau ipau da phauner ga itau da tawna ba ya bai mong dong tawi mong dong tawri ba si sum chathara ga di sum khang dan leram digi amu
lanjao mu thok pai film de lak kani ko adu di santi pami hai to krai da pami no question ma le dina toksin na ba thabak si yam chong tawi masi miyam na thingna ba yam hai na mathok ta bra ina mai thamjage Okay, just a sentence like just udana jo sai thammi khre government formation ki matang du it's not possible ujik leiriba hongai ba development mayam aduga leiriba situation asi dadi thajab do leiraktre habi hum na chingmani adu udana government formation ki matang du ujagi oiba wapum thamini hai dura sumba situation natraga handak MLA mayam tangtra mari da unaru bududa peace se porangna bohana habi hum peace and development se da mai onsen se habi hum na chingba adu same wapum se october ke tangtra ga manga 2024 da naga maitai kuki singi MLA मैम है तारे कोई मणिपुर दी मणिपुर MLA है जब ने अदु हुजिकती नागा कुकी माइते ना तोंगा तोंले खाइदों ना बहोरे हायर MLA मैम उन बम तम दसु पीस अपील तो गदम नी नो MLA मैम ना हाई बा है तारे अदर अक्टूबर के तांग 3 वादा हाई की बतो नहान दिसंबर के तांग 3 का मरी आफ्टर चही अम्मा का थानी लेगा सु सेम वाफम दो रिपीट तोर कोई ममीता है ता देयर इज नो डिफरेंस अदुना लेंगा स्टेट लेंगा लाखपकी ममिदी तादे अदुको लाखप तारगा सुसिगी सिचुएशन सिदा लाखनी जी थाजद्रे अदुको लाखप तारगा दी मणिपुर के क्राइसिस टू सॉल्व तो बंगा हुंदरी बसोंदे लो एंड ऑर्डर न तेसिदी पॉलिटिकली प्रॉब्लम नि हैना कुकी जोन सु याम कना सिखांग खांग है कोइ थम्बियो so long India government पारिबा होजिकी BJP से सिगा हेक पुल्लिबा मागी फैमिली होइबा मागी मसा मना होइना कोई स्टेट लेरिबा BJP से सिगा पुल्लिंगै दी मोइ सरकार छोंगेम सेमबि आशा के थाजद्रेबा सेमक याई को मरमदी हालिबा अकोगी PR अकोगी सस्पेंडेड एनिमेशन से सरकार अम सेमनबगी रूम लैयबा आइना लामा हाइरसु रूम लै सेमबा यायबा अदुबु सेंट्रल गवर्नमेंट ने मोइ जे थाजद्रेबा अकोगी MLA सिंगे मोइ MLA जे थाजद्रेबा आइगी इसा फतदुदा याना पावर से पिनिंगद्रेबा मोइना दि आई लै हाइबा अदुना मोइ मयाम से पावर सी मुननबा मोइ मरी मंगा से मोइना अबमं कौरा कौरा लंगसु ओइबा याबा मिनी ना सुम इंजिन बदो अकोइ लोइना खंगे बा होजिति अनि सुबदा हलजु कुकी जो MLA सिंगा मैते की तौरिबा लतर नागा पुली मयाम से सिना तब कुकी गे तोगान उनबा खोपची तौरे हालगदी पारा दो हाना लोइना पास तो हाना तौना का कोना पुन्ना उनबदिन अदुदगी नेबा थी चेरे इदो मले इकाय बदु खंगदना दुम आशा लेदीना लाक्पै वानेबा को अदुदी तसेन हादा लोन याम फजदे कोई हाइसे इकाय ब खंगबा हाइबा से लोन याम फजबा जाने इकाय ब खंगद्रे इकाय ब खंगबि होइसे लोन याम फजबनि ए हाइसे व्यवहार याम फजलब जाने अदुना होजिक तसेन मोइना डिटरमिनेशन में सब युंगना सरकार से लेरदी अखोय मणिपुर कनबा ngambali हाइबा तौरिबा मयाम से लांगफांग तौरि मयाम से थिंगबा ngambali लेपाक शांति होइना पुरकबा ngambali हाइबा डिटरमिनेशन में फजना लेबिरबा लेदिबा PR की शासन भारत की लेदिबा एजेंसी ने तौरिबा मयाम मचा मयाम सिना खैसोइ तब मयाम मचा मयाम सिना कोई मयाम सि लोइन मोइ की मखों मखा दा कोलगा लेबसे इकाय रे हैना पुलप तोकेरा तोपम तोलोय MLA होइना कोई हिंगिगे हारगला डिटरमिनेशन दु लेरगदी सरकार में सेम हारगदी मोइ BJP होइना लेरदी छुंगम ngमरोय मरमदी मै मचा मनाउदी सुमाना कोला थमले अतोप पार्टी होरदी मोइना कंट्रोल तो ngमरोय अदमाय तौना लीडरशिप अमा मखोइला खंजरगा तौ मतमदा हारिबा मोइ कुंसा तरेनी 37 से कुकी जोगी MLA तरे तो खाइदो सेबा मोइ यावबैने बा प्रॉब्लम लेरी से मोइ यावद्रगदी क्लियर ओरने अदुदी मोइ यावदबदी BJP की वांग मत BJP का हेन बै वानते को लेपा कंजे हेबली कुकी जोगी कांबु अमता यावदबा ओरगदी हारिबा कुंसा ले होरी से तरे खाइदो कुंसा सिगा मसिदा कुंसा सिगा पुनबदी यारोय कुंसा तरे सिगे पुल्ल काल मचिगी गसागी प्रेमाल 2/3 मेजॉरिटी हारिबा अकोगी BJP की सी 2/3 लाग मतम होजिती 25 यौदली याद्रेबको 25 MLA से मसी BJP दगी थोक न भइदबक एनी थौना फबा मोइ मयामदि मनुंग थौना फबा म चीफ मिनिस्टर ओरगा थोरक मतम द मोइना मेजॉरिटी ओइदे अदुदी NPP याबा म होजिसु नेशनल की दगी तौना ओइन खोतन पार्टी म सेमनेना धमका तौरिदना मसिगी NPP से मसिदी BJP का मति मनाउनी पुनबा यायबा थोरकदोरिबा कुनमंगा दो अदुगा मुगा पुनबदी यानेबा को अदुदी कुंथा सोई सुरनीदना कुंथा सुरकांदा मखोई असागी हारिबसी तौमतम कुनमंगा दुदगी कुंथा सुमतमदा सोमदा लेहौदोरिबा मोइगी मंगा अमा लेहौरनेबा को मंगा दु पुलपले लादी फरे लाखलगसु लेजहौरा सनु मसुमाइन तौरकांदा तौमतमदा NPP का लोइनना चटपा याबसे JDU मा अमखक ले लाकपा याय NPF सिसु असागी मोगी कनोगी कनो नतेबको NDA नते मोइ सोना लादान दाइवानी मसिसु हयेंग पुन्ना
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯔꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯃꯣꯗꯤ ꯍꯣꯏ ꯀꯔꯤ ꯍꯣꯏꯒ ꯁꯨꯝ ꯂꯦꯡꯒꯣꯟꯅꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯄ ꯀꯥꯡꯕꯨꯅꯤꯅ ꯃꯣꯏꯁꯨ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯀꯨꯀꯤꯒꯤ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯂꯥꯂꯣꯡꯁꯦ ꯀꯟꯒꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂꯕ ꯃꯣꯏꯁꯨ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯦ ꯀꯟꯒꯦꯅ ꯈꯜꯂꯕ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯃꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯄꯨꯟꯁꯤꯜꯂꯒ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯒꯦꯅ ꯀ꯭ꯂꯦꯝ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯕꯤꯖꯦꯄꯤꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯄꯥꯔꯇꯤꯗꯗꯤ ꯊꯤꯡꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯇꯩꯗꯗꯤ ꯉꯝꯃꯔꯣꯏꯕ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯅ ꯀ꯭ꯂꯦꯝ ꯇꯧꯔꯗꯤ ꯂꯥꯏꯕꯛꯃꯨꯛꯇꯪ ꯌꯦꯡꯕ ꯌꯥꯕ꯭ꯔꯥ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯁꯦꯝꯒꯦꯅ ꯅꯠꯇꯅ ꯕꯤꯖꯦꯄꯤꯗ ꯁꯨꯝ ꯂꯩꯔꯒ ꯇꯧꯒꯦꯗꯤ ꯃꯄꯣꯛꯁꯤꯗꯤ ꯑꯣꯏꯔꯔꯣꯏ ꯃꯣꯏꯅꯅꯦ ꯆꯦꯟꯒꯦꯗ ꯈꯅꯥꯎꯗ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒꯗꯤ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯁꯦꯝꯃꯒ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯀꯟꯒꯦꯅ ꯈꯟꯕꯒꯤ ꯆꯞ ꯆꯥꯕ ꯗꯤꯇꯔꯃꯤꯅꯦꯁꯟ ꯇꯧꯔꯗꯤ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟ ꯁꯦꯝꯕꯒꯤ ꯔꯨꯝ ꯑꯃꯈꯛꯇꯤ ꯂꯩꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯕꯖꯥꯔꯕꯦꯁꯟꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯇꯁꯦꯡꯕꯗꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯇꯤꯝꯁꯤꯅ ꯐꯅꯌꯥꯝ ꯇꯧꯔꯁꯨ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯀꯟꯕ ꯉꯝꯒꯗꯧꯕꯒꯤ क्वालिटीꯗꯨꯗꯤ ꯌꯥꯎꯕ ꯃꯥꯟꯗꯦ ꯑꯗꯨꯅꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯐ꯭ꯔꯦꯁ इलेक्शन ꯍꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ तसेंना थौनाफना फ्रेश इलेक्शन तौरगा तौब ngमद्रगदी आइना हालिबा पोसे तौद्रगदी मोइना सोलोंग बीजेपी दा लेरिंगैदी बीजेपी नो हजि लेसे प्रेसिडेंट रूल से सुम तमगा इलेक्शन लमा लाखपग लाए लाखतक सांगदुक लौरे हजि हारिबा कनुगी फेब्रुवारी की लाख 2026 की हारिबा मतम सिदा हारिबा टाइम बाउंड जे मसी वांग चखरगदी ओइसु एररोयबा मोइना ngमगदी सोमनसु सरकार सेमबगी शक्ति दो लेरबा अदुरगदी याय नतदना अमसु तौरगा सुम तौना सोरा चतलबा कोगी लुहोंग खोंदोंग देबा कर्म चपदि अदुदि ओइररोयबा को अदुना कुकी जोगी कांगुदि तसेंना हाल मोइदि ओइररोय खंगाबने ओइररोय खंगाबा सेदा मरुन युबाइदो अदुना हजिति कमाइन तोगेदा एमएलए सिंदो अदुना लाम होय हाल मजु होरेंग हाल नो हायर कने अदुना स्वाइ मतंगदा अखोइगी मी सिंगसिना हजि कुकी जोदि केजुलेते असोमदा लेदिबा भारत सरकार दुना तुमि लेयु हाय तुमि लेगेदो बोलेबा अदुगा हजिक मोइना तौब कलिमता सासोन तौब ngमद्रिबसे आइदि गवर्नर सेसु रिथिंग तौबिरो मणिपुर से आई लेबसे चुमिब्रा अदुगा डीजीपी सु आइना तौरिबस अखोइ सिक्युरिटी की प्रॉब्लम से आई मतिक चालिब्रा कला सिगा ऑफिसर चीफ सेक्रेटरी दुसु आइना मणिपुर से सुगम थंग मणिपुर लेना चीफ सेक्रेटरी जु आइबु या चुमिब्रा गाइसे मोइ रिथिंग तौबम चुमेने हाइजगे ओके ngarangi thok ngasi amu repeat tor khatra hedra koi mi pai na basu mayam am lerang ne hetere not only phawchau ikhai torbung gram panchayat manung de leiba mafam sing asi khakta na koi gi hanjan naru ba mafam sing hetere hanjan ba hauki ba lan koi lanjenaram badagi nauna makata na khunda laita ba haukraba mayam sing soidra mi pai naram ngani ngasi nungdang chena kari tholaga ba haidana aduna hair mayam sing thokna the maximum security hairi ba sensitive boy area sing asi da thampham thokta bara maximum thambakak natana thambudi thamme thamaga mohoida action lokalo na haida taragadi thamaga su madu kemda kanori doni ngarang so dum thammi thamna dum nomai kapthara ine aduna thammi ba mafam du ningthina sanitize toba aduga makoida empower toba hetare any action su unwanted incident thok matam da madu counter tomba gamba retaliate toba gamba aduga ngai apspa gi makha da leiriba provision mayam sing se ningthina apply toba gamba adugum ba order ma मथौ ताब्रा अदरवाइज ऑर्डर मथौ तादबि अहम से तुम थबि आइगी मांगदा इंसिडेंट मथौ तारगदि मदुदा मागी इंटरवेंशन मथौ तारगदि इमीडिएटली अदम तौगदबनि हाबि अहम से म्याम लय दुबु ngaraंगी दुददि यस तवी हायरगसु म्याम न पेना तबि अहम से म्याम लय दुना ngasi nungdang yorokपस अमुका ngasi सु अमु हन ngaraंगी लाइबक तो थोलगदरा हाबि म्याम से मी पाइनागा लेरंगनि दुना खरा साफागदब युमन सिंगबदा हुजिकते हुना चेनरगा लेरमसे ngana nungdang chu lanjenabagi visual मैम मनपुर मैम उरे दना ओजा प्रेमान लाचे ओजा प्रेमान ngasi nungdana kari थोलगदब हाइबगी सिगे सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी से मैम सिगे सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी लेरिंग हेदी मनपुर द लेंगा मा पॉपुलर गवर्नमेंट अम लाक पाए दु सुधा थाजदे हदर मधु की फियर ऑफ इनसिक्योरिटी फियर ऑफ फियर है त मसिगे फियर से क्रिएट तोनु के दमक सुम मखल की इंसिडेंसिंग सी कुकी जोगी खुलाई पाइबसिंग कुकी जो मैम नते खुलाई पाइबसिंग ना इंटेंशनली तो डिजाइन ना अदु तारगदि करी तो हम थोपि हाबि हम सिंदु लाए अदु कमाय थम योजा अदु अइना कनोमदि सेंदोकसो होगेको सेंदोकसो होगेदि अप्सपा सिदि खु यादिको वे अगेंस्ट अप्सपा ने अप्सपा सिदि पुलो लोथोक पिरो हाइबनि अदुना लोदि लै तौबदि याय हाइबनि दा अदुगी पो लैरि बनिना लोथो हाइबनि मणिपुर ददि मणिपुर खत नते इंडिया के लोग के लोथो पिरो हाइबनि अखोदि वेरी क्लियर नेबको तौबदबु पोतुदी लै छिनबा या हाइबनि दा अदुगी पोने देगा मथांग नसि किसे अखोय तौबा याबसि मसी मफम सिदा सिक्युरिटी से फजना लैबना कानरोय सुम खिनबदि कानद्रे असाम दोंना ngangi अखोयगे म लैदाइने कनोगे महात्मा गांधी की कनो कयम nganगनु कयम तौगनु कयम येंगनु तौ हम मोंकी हम खिनबदो दु कानदे बेदुदी खिनबे थबजे कानद्रे मोइदा एम्पावर हाइगद्रा ऑर्डर पितारे फजना ओदा का दका दि लैतबने सिंगबदि अखोय सिदा मसु बेराम सु लैरि नोमै कापसी आर्मी ना अदगिदि सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स ना अदगिदि मणिपुर पुलिस ना नोमै
मीना इमिनेंट डेंजर लेर कानी नोमै काप याई सी अतोप अल्टरनेटिव लेतिबा मीना टेररिस्ट नोमै कापगा ओधर ngaile दिल्ली दगा ताज होटल अटैक तौरिबा दगी दि कइनो लोइ सी ने मेदुदी या अदुदी यादी नोमै सी ऑर्डर दा का लेति ऑर्डर अदुदी कमिंग ऑपरेशन तौरसी असवाई अटैक तौरसी कानागा प्लान तौबुदु ऑर्डर तौबइ वानेबको आई ऑर्डर दा काइति अखोइना तौबिदुसी ऑर्डर तौब नतब सुका कापनु ऑर्डर उन लेरब जाला बबता दे एनीथिंग तौर सुका कापनु कायना हाइबगी खुजी कनो द जिरिबा हम नामु मंगात्रु कापथु कापसिन सियापि कापुबुदु सुप्रीम कोर्ट यौरिदनु जे एनआईएन का केनो पिखत्रंगा सुप्रीम कोर्ट गा क्वेश्चन गा तौरेबको अदुन ताकपद सिगी पोसी याम लेबिनिना खतंग सेक्शन थोरांग तौबिरो अदुगा सिदा खोइन तौबा याबसी अखोइ ए उपाय लेदो मानदे सिदी will lam sange polge will lam sange terrorist ta khai lage policy oi doine bako masi khoi accidental ing ha kapso kapsin ya roi basi fajana haidi maoist lotion basi policy le basi maoist lotion magi uji Chhattisgarh da tawri ba kholi ba Jharkhand da Gachibowli district ta kaida Odisha gi ka ta Maharashtra gi tawri si Andhra Pradesh ki sai tawri si policy ne go mangi sahi ani mamang gi tham laktho thangro policy ni aduga masi akhoi gi 31st March 2060 adu mamang da surrender to hain moin whether you surrender aduga sai ge khoi gi surrender gi policy porang sing du noi kana jo aduga surrender to natraga na laimai da tar si jo sine ai teru maoist ki very clear ne adumai to na khoi na su clear policy laktho pi haibum change natraga na adum kaptho kapsin to moin adum ko halan gi sira कमाई तौसी करी पॉलिसी नो व्हाट इज पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट इंडिया इज कोई लॉ हम चंगे बको मसी लॉ बनो यारोय मसी एक्शन तौम चंगे अदुदने कोइना कॉन्स्टिट्यूशन खंगदगदी अखोय लेबा आम सरकार आम हलागा सु थोदोना कानादो मानदे एनो वेल कैन दे गवर्न मणिपुर with the relevant provision of constitution hangane bako adagi di amung lugudosi 350-65 se khoi ni khundok piba 350-60 close no 5 356 1 2 3 4 5 and yauri bako 5 tai se PR budi sahi ahum di thamba yaba maximum ceiling limit se tayu masu beyond 1 year gi beyond chat ke hai taragadi condition ani piri adu fulfill to doi ne bako ana ai khamba manipur gi si madui condition du fulfill to da tawroidra election commission dagi election to phak tani khoni kaina certificate am changi bako aina khanbada constitution maker na tawisi PRCT sange chahi amagu thambiu adu gi hendok to gadi fresh maintain law haibane ba constitution na pyramid sidi aina khamba manipur gi su February gi tang kai 32 da da di hendora gadi house dissolve to gi possibility amna wang bari khale ba adu torsumo to khoina khona hayadi haidi asa ngak to na bani na asa mak tu khoina asam thechelu bu phak tai ba ko moi asa du as itism lei virus no tobu khuji ki terrorist ki hidak ti leite there is no hidak for terrorist no medicine for terrorist moi gi demand pi bi change moi gi demand kai no yetum no hangada bani haibado mai no moi ni pigada ne demand sini ko moi pamje demand si separation na ti akhoi bo copy u happy u haibane moi demand adana khambada we need to be fitting reply no mai bom gi bom pigada ne ai khambadi government india de am takhai bero natragana moi lakna phana ngam da bu ergana declare those 5 masai gi district manga do Kangpokpi natra Chuchampur Chandral Phezol Technopolsi somlopna Kuki terrorist occupied territory lautho aduga thothoba kon tawrase ko adu su policy mani adu amain tawge na tai wakhandadi ama khakti le heri ras tawbe am leri huzik aswaida leibasing nomai kapu yadiba Central Armed Police Force Manipur Police OBI adagi di base OBI whatever maybe moi mathak ta khoi court martial gi posting chatho haigadabni chathan gadabni court martial ko base army gi di general law na moi da dandi pi yaroi court martial to botare army act 1950 gi makha da court martial provision jawbuni nangi namang da mi tharak mi kapak panu mi kapak pa terrorist attack tok pada terrorist moi di kano di army act asar act di moi enemy state ka moi enemy state gi mathak action log da basi court martial you are liable under court martial yawbne bako court martial gi satharo adu yadraga di ai upai solite ko akhoi supreme court ta salaga article 32 makha da case thaba natana okay supreme court cha hom dare to yam quickly was hom dagi one line comment am talo jaw hetare ngarang gi sida ngarang gi thodo sida sumasi Christmas maya naksalak paga ngasai gi calculated move am khagni ko gi peace full spirit of cookies o gi yamna कहते पीसफुल ओइबा नेचर सिबु स्पिरिट सिबु डिस्टर्ब तौन के दमकता कैलकुलेटेड मूव अम खंगनी क्रिसमस मया गी हैना कुकीजो काउंसिल गरांगी ngasi gi chesida maral sire armai todra kotuna committee on tribal unity kotuna su husing haki mamanda chem thora ta har decision ke no ta koi gi malem thongam na new delhi dagi manipur tamna koi gi peace ki cycle rally manipur peace ki cycle rally ma lak pasi india pum ja sok sang na thor lak pase
peacefully line hatar ma hoje kangpokpi tang tramapan silan gani habisita masilan ba yaroi masilan targadi masuna kahta provoke to thokani tension provoke to thokani aduga makatan hairisi masi during the festive season for the Christmas festival, the Kukizo community of Kangpokpi district are not welcoming any problems which can escalate communal tension. Adi Maliam Thongam Simoina problem when ur hetar problems in a tension waklerni since we are peace loving community, kuch peace loving community oin peace ki message puraga India pumas hagal thor lakta kaim da thok hidraba koi Kohima yograba koi misak sina haitare Impal Sangpu matamda irang thokani masina thokani Christmas tugaini akoi peace loving people ne na sum se pam de harisi si maram jari ko mai thambi sidi moi Bible ki code ma toroga haijaragi Bible da hairisi santi ki pau pudu lagi masani madu thing maduna saitan ni saitan jingdi santi masa thena dilo sire dam ne haimne hana matang je kotu wagera mo wagera santi thugai myam jite saitan lo oram ni ko Christmas manung je lo sire jono thamjagi okay sir kari respond to bini support to rim Masih mana naik besi kanam tadi mayukta kanam tadi favor ki wana telak sih dah mabu sep tau kan lak na hari per security mayam sini yom maga kilometer kaya lo cinta tau kan nggak ada mabu pura penggam drama aduh lagi di hari per security pura fail ore aduh di housing lady per Manipur ki lady per biar government se masih su fail ore mina masih su matik sadre biar government pai di bawah kamu sing se masih moi masalah saya di king to biro ai ke to rige ai moi betul matik cari bribe se okay masih masalah kan biro ini aja okay uzagi su habiro mo ai di kumai yam nungai haitare ai wakhandadi hujiki ojadare min haiba do maina hujiki malem gi kari khongcha sida moina thingi se sima diam ikai ningai ni masida inkhamada Jesus Christ ka Mother Mary ga na kupang na di moi nap khidong mali barabar ai yam nungai te de amana khoina haiba ya base hujiki sida Santi kanu pulai ba ji ba di mi se kwa ma di irrespective Manipur ki natri mala sali si bam chakram ni si di angel ga du ore bane moi si masina lakpa du ga disturb tawni ka na ga provoke tawni ga hai londa sibu ai di sana da mali this is self defeating statement in lawi aduga last but not the least she man tor ba in khama da political science na ti ai di ojane khangmani khone low science ai du ne ba ko si di fail state ki symptom ni lawi okay fail state ki symptom ni and kotu and people of Kangpokpi, if you are really a peace-loving community, and we do believe that you are a peace-loving community, so if you are a peace-loving community, then welcome him. Mabu ningthin welcome to you, Kangpokpi district mak mayam changra welcome to biraga Imphal tamna lagna ba sinbiota. Then only you will prove that on this Christmas and before Christmas that you are actually a peace-loving community having not sedang sigi the Manipur files ki edition se matang chal sin jarang sigi edition se mapung phan ki damukta uza humuk porovis da amukha tha sapung cheri appreciate you joining learning mir pur marasung sigi edition se karam to wi bages ketbi Manipur ki tongan ba social media handles sing da join to miraga comment am the feedback tha birak piya gani well ladies and gentlemen thank you so much for joining us from the other side of the screen until next time this is Razron Tungum signing off kurumjeri